radujem se da smo danas skupa u Božjem domu i kao što je netko skoro kazao sa ovog mjesta, mi smo danas na najboljem mjestu gdje bi smo mogli biti. Možemo tražiti mjesto kako hoćemo i danas smo stvarno na najboljem mjestu. I drago mi je da danas možemo proučavati Božju riječ i iz nje izvlačiti pouku. Možda smo, sigurno smo imali prilike da razgovaramo sa članovima drugih vjerskih zajednica koji svetkuju nedjelju umjesto subote. I često smo skloni da onda dokazujemo ko je u pravu, ko nije u pravu i tako dalje. Međutim, možemo postaviti pitanje zašto uopće svetkovati subotu, odnosno nedjelju, dakle sedmi dan. Zašto svetkovati sedmi dan? Kakav je simbolizam toga dana? Što on označava? I sada možemo reći pa znamo. Sedmi dan je spomen na Božje stvaranje. Bog je 6 dana stvorio sve i sedmoga dana je počinio odmoren. Zato i mi trebamo svetkovati. I to je točno. Međutim, u uvjetima grijeha stvar je još složenija i postoji dublji simbolizam subote koga znamo, ali kao ja polazim od sebe, nisam ga na tako ozbiljan način shvaćati. Zato ćemo sada proučavati ovu izuzetno značajnu temu. Stvarno je značajna tema. Subota je nešto fascinantno. I evo, ja čekam da krenemo sa našim proučavanjem i da vidimo što o tome Biblija govori. Evo, za početak ćemo postaviti jedno ovako pitanje. Koliko je puta Bog u Bibliji objavio 10 zapovjedi? Zakon 10 zapovjedi. 2 puta. Dobro. Prvi puta, da vidimo kada je prvi puta objavljeno, to znamo. Dakle, u drugoj Mojsijevoj 20. poglavlju, kada je Bog veličanstvenim glasom sa Sinaja objavio svoje zapovjedi, one su zapisane u drugoj Mojsijevoj 20. poglavlju. I tu možemo sada pročitati sve te zapovjedi. A drugi puta, kada je Bog objavio? 5. Mojsijeva, odnosno. Dakle, još jednom je Bog objavio 10 zapovjedi. Sad je to nešto interesantno. Da pogledamo se. Znači, 5. Mojsijeva, ponovljeni zakon, 5. poglavlje. Imamo opet prijepis Božjih zapovjedi. Da pogledamo te zapovjedi kako sada one glase. Znači, 5. Mojsijeva, 5. poglavlje, kaže ovako, Mojsije, 5. Mojsijeva, 5. poglavlje, 5. stih, ja tada stajah između Gospoda i vas, da vam javim riječi Gospodnje, jer vas bješe strah od ognja i ne zidoste na goru i reče. I sada on je to rekao. U 22. stihu čitamo, te riječi izgovori Gospod svemu zboru vašemu na gori je sedovnja, ognja, oblaka i mraka, glasom velikim i ništa više što je izgovorio, nego ih napisi na 2 ploče kamene koje mi dali. Ok, to je Bog izgovorio. Hajdemo sada da usporedimo ono što ovdje Mojsije citira kao Božji zakon sa onim što je objavljeno u drugoj Mojsijevoj. Da vidimo ima li neke razlike. Evo, kada pogledamo ovdje, mislim da ne trebamo čitati druge Mojsijeve, ali se pogledati su poznati zakon 10 zapovjedi. Što uočavamo u 5. Mojsijevoj? Što nije isto kao u drugoj Mojsijevoj? 4. zapovjed, točno. 4. zapovjed nije isto. Evo, počitat ćemo je sada kako on naglasi u 5. Mojsijevoj. A Mojsije kaže, to je Bog izgovorio. Baš to, on ne kaže, ok, ja sam vam rekao, ima nekih malih razlika odnosno na drugu Mojsijevoj. Kaže, baš te riječi izgovorio. Da vidimo sada. Znači, 5. Mojsijeva, 5. poglavlje, čitamo od 12. stiha. Drži dan od odmora i svetkuj ga, kao što ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj. 6 dana radi i svrši sve poslove svoje. A 7. je dan Gospodu Bogu tvojemu, nemoj raditi nikakvoga posla. Ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti koji živinče tvoje, ni došle koji je kod tebe. Da bi se odmorio sluga tvoj i sluškinja tvoje kao i ti. Pa kažemo, pa dobro, ovo je isto. I sada dolazimo. Kaže, i pamti da si bio rob u zemlji Egipatskoj i Gospod Bog tvoj izvede te odande rukom krepkom i mišicom podignutom. Zato ti je Gospod Bog tvoj zapovjedio da svetkuješ dana za odmor. A što je sad ovo?
A mi smo sada navikli da čitamo zato je Bog blagoslovio, on tamo odmah posvetio ga i za 6 dana stvorio. Sada odavde, ovdje odjedanput pamti da si bio rob u zemlji Egipatskoj, Gospod Bog koji izvedete odavde ruke, zato će je Gospod zapovedi da je zemlji. Šta sad ovo znači? To sam ja još prije 4-5 godina više čitao i pitao se zašto je tako zapisao Mojsije. A kaže baš te riječi Gospod izgovorio. Što je sada time htio reći? Što je time htio reći Mojsije? Da li ima pravo da tako očigledne stvari koje su svi čuli iz relacije 10 zapovjedi, da je sada promijenio 4. zapovjedi? Kako je to mogu uraditi? Sad, da bismo odgovorili na to pitanje, sada moramo malo proći Biblijom i pogledati i vidjeti što o tome govore ostalo mjesta. Znači ovako sada možemo da pretpostavljamo i da nagađamo. Ok, za početak hajdemo vidjeti kada je Bog Mojsiju urezao kamene ploče, znači svojim prstom Božjim izrezao 10 zapovjedi i dao nam taj zakon, 2 ploče. Što je prethodilo tome? Kakav je kontekst izdavanja zapovjeda? Kakva je, da tako kažemo, ceremonija? Što je Bog prije toga govorio Mojsiju? Normalno je kada se donosi neki zakon, neka procedura na zakonodavnim tijelima, onda se tamo raspravlja, govori se o tome, mediji o tome objavljuju, govore. Neće tek tako izaći neki zakon. Bog je nešto govorio u prvom Mojsiju, da vidimo što mu je govori. Da li objašnjamo svaku zapovjed posebno što? Da pogledamo, znači, druga Mojsijeva, poslije 20. poglavlja, znači imamo dopisano nekoliko stvari i onda Bog poziva Mojsija da on izide na goru. Čitamo po drugoj Mojsijevi 24. poglavlju. Druga Mojsija 24. poglavlje 15. redak. Pozivam vas da pozorno pratimo sve ove. Želimo izvući jednu značajnu misao, da ne bismo izgubili ovu nit koju želimo da proučimo. Znači, druga Mojsija 24.15 kaže i otide Mojsije na goru, a oblak pokri goru. On otišao i kaže 18. I Mojsije uđe usred oblaka, popne se na goru i osta Mojsije na gori 40 dana i 40 noći. Očito da je bila jedna dosta velika debata o zakonu koji će dobiti. Bog mu je objašnjavao, govorio o tom zakonu. I da vidimo sada što mu je on govorio. I ovdje kaže što mu je Bog govorio. Nije ostavljeno kao znak pitanja, iza vrata sastanak novinari ne mogu prisustvovati i sad ne znamo o čemu su govorili. Evo o čemu je Bog govorio. I sada očekujemo da će sada Bog govoriti o svakoj zapovjedi od kad govori. Da je zakon koji će dati. Međutim, mi ovdje sada nalazimo na jedno iznenađenje. Bog njemu govori, evo u 25. poglavlju, u 8. stihu kaže neka mi načine svetinju da među njima nastavam. Da boravim sa njim. Bog govori sada o svetinju, mjestu gdje će se on sastajati sa sinovima Izraelima. To je kopija nebeske svetinje. I onda im detaljno objašnjava što će biti u toj svetinji. Evo ovdje vidimo da će prvo biti kovčeg zapovjedi, u njima će biti stavljeno 10 zapovjedi, pa se onda govori dalje o svetinjaku, pa se govori 26. poglavlje šatoru sa zavjesama, pa 27. poglavlje oltar, svetlo ulje, pa onda izbor svećeničke haljine Aron, 28. poglavlje, pa osjećanje svećenika, 29. poglavlje, nigde da se govori o ovom dekalogu zapovjedima koji će biti upravo promovirane, dati silovim iziljevi. Pa onda opet čitamo 30. kazneni oltar i sve to tako ide. 31. poglavlje reći, on kaže da će Bog omogućiti ljudima da mogu da odraditi u svetinju i kraj. Ništa od 10 zapovjedi. Osim jedne. Bog ne govori ništa o zakonu, ništa o bilo koji zapovjedi, ali govori samo o 4. zapovjedi. I kaže, vratimo se na pažnju, ovdje je izbalansirano izbalansirani prikaz subote, njen simbolizam, koji je dvostruki, nije samo postavljen, dvostruki simbolizam. I sada on kaže, druga Mojsijeva 31.13. A ti kaži sinovima Izraeljevi i reci, ali subote moje čuvajte, jer je znak između mene i vas. Znak, jednostavno kada
Bog pogleda čovjeka po suboti, zna da li je on njegov ili nije. To znači to. I sada malo ćemo preskočiti ovaj stih, da nađemo ono što očekujemo. Kaže ovdje 16. stih, zato ću čuvati sinovi Izraeljevi subotu, praznući subotu od koljena do koljena zavjetom vječnim. To je znak između mene i sinovi Izraeljevih do vijeka, jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u 7. dan počinu i odmori se. To je ono što mi očekujemo. Tada sam molio, kaže to 18. stih, izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu 2 ploče svjedočanstva, ploče kamene, pisane prstom Moše. Ali, što je sa ovim prethodnim stihovima u 13. stihu, kaže on, čitali smo, evo ponovno ćemo, a ti kaže sinovima Izraeljevim reci, ali subote moje čuvajte, jer je znak između mene i vas, od koljena do koljena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećuje. Ovdje ne kaže da znate da sam ja Gospod koji sam vas stvorio, nego prvo kaže da znate da sam ja Gospod koji vas posvećuje. Čujte me pred subotu jer vam je svet. Evo ga, jedan izbalansirani primjer. Bog njemu kaže, prvo trebate znati da je subota znak posvećenja, a on trebate znati da je subota znak stvaranja. I onda Mojsije kaže, a Bog je to izgovorio, točno da on rekao, čuvajte subotu je sveta, uspomena na stvaranje, ali u principu ja sam bio sa njim 40 dana na gore i jako puno smo razgovarali. On mi je sve objasnio. Stvari, Bog je, kada je govorio o suboti, mislio na to da je ona znak posvećenja. I sada Mojsije, onda zato može reći u 5. Mojsijevoj, pamti da si bio rob u zemlji Egipatskoj i da sam te odande izveo, zato sam ti zapovedio subotu. Sada kakve veze ima Egipat, izlazak sa posvećenjem? Opet to nije na prvi pogled vidljivo, ali sve to sad moramo povezati. Kad smo reći kod ovoga, možemo reći da su subotu naši pioniri otkrili kada? Što su proučavali pa su došli do subote? Da, na očarenje, a ono sledilo zbog čega? Zbog krivog tumačenja, a što su krivo tumačili? Čišćenje svetinje. Oni su mislili da čišćenje svetinje jeste čišćenje zemlje, ali svetinje je nešto drugo. I onda su oni, dobro da vidimo sad što je to svetinja, pa su proučavali svetinju, dok su proučavali svetinju, našli su subotu. Evo je opis, opet svetinja dovodi u kontekst sa subotom. Nije slučajno, vidjet ćemo, uopće nije slučajno. Ne možemo ni svetovati subotu ako ne razumimo svetinju. A da bi razumili svetinju, u principu trebamo znati Bibliju. Zato je tako i subota počela da se svetovati onda kada je Bog dao način da se Biblija distribuira, da se ozbiljno proučava. Moramo to znati dobro Bibliju. Jednostavno tako. Sad, kakve veze ima prosvjećenje sa izlaskom? Što u stvari predstavlja izlazak? Da bismo to odgonetili, hajde možeš vidjeti kako Biblija definira prosvjećenje. Da se malo približimo ovom izlasku. Što je po Bibliji prosvjećenje? Biti posvećen znači biti odvojen. Biti svećen znači biti odvojen. To je originalno značenje. Da vidimo da li to Biblija podupiri ili to samo značenje riječi od kojima potiče. I jedno i drugo. Treće Mojsijeva, pogledajmo u 20. poglavlju. 20. poglavlju, 7. stih, na mnogo mjesta Bog govori da budemo sveti, da se posvećeni. U Starom i Novom Zavjetu. Apostol Petar kaže, budite sveti jer sam ja sveti. Sveto spaše Božja volja, svetima izravimo Hristu, vi ste narod svetog Hristu i tako dalje. Možemo znači god hoćemo o tome. Kaže 7. stih, zato posvećujte se i budite sveti, jer sam ja Gospod Bog vaš. A onda, počinje od 23. stiha, prije toga govori što ne trebamo činiti i kaže 23. stih, nemojte živjeti u uredbama naroda koji će otjerati ispred vas, jer su činili sve to, zato mi omrzuči, činili su grijehe. I rekao vam, vi ćete naslediti zemlju njihovu, i ja ću vam je dati u državu, zemlju u kojoj teče mlijeko i med. Ja sam Gospod Bog vaš, koji vas odvojih, zapazimo, odvojih od drugih naroda. Odvojih. Zato razlikujte stoku čisto od nečisti i tako dalje, dakle nije sve jedno što ćete jesti, što ćete piti, ako ste odvojeni, onda ste odvojeni po pitanju ishrane i svega druga, a ne samo, ja vjerujem, ja sam zato odvojen, a možeš jesti što god hoćeš, tako dalje. Ne. I onda dalje kaže, 26. I bit ćete mi sveti,
jer sam svet ja, Gospod, i odvojih vas od drugih naroda da budete moji. Evo za definicija. Bićete mi sveti jer sam ja svet i odvojio sam vas. Odvojio sam vas da budete moji, da budete meni posvećeni. To je svet. Biti svet znači biti odvojen. Posvećenje je odvajanje. Ako je subota znak posvećenja, da li nas onda čudi što je Mojsije u 5. Mojsiju je rekao da subota treba da nas seća na izlazak iz Egipta? Što je u stvari izlazak iz Egipta? Znači, Egipat duhovno označava grijeh, život kakav nije Bogu po volji. Čak u otkrivenju nalazimo da su tjelesna dva svjedoka bila bačena na trgu grada velikoga koji se duhovno zove Sodom i Egipat. Duhovno. E sada, znači, živjeti u Egiptu znači živjeti u grijehu, ne živjeti Bogu po volji. Ali kako sad ima veze posvećenje s izlaskom? Sa odvajanjem. Vidjeli smo da je posvećenje i odvajanje isto. Što bismo sad rekli? Što je izlazak? Izlazak je odvajanje. Oni su morali da izađu iz Egipta i tako su se odvojili. Ne mogu da ostanu u Egipat, a da ne budu odvojeni. Dakle, izlazak i odvajanje je isto. Da bi se odvojio, moraš da izađeš. I zato ih je Bog izveo. Vrlo jedno. Da je Egipat bio narod koji je što ovo pravo na Boga, ne ima potrebe da izvodi. Izlazak je u stvari odvajanje. I kada onda Bog govori, Mojsije kada tumači Božje zapovedi, kaže subota treba da vas podsjeća na to da ste bili robovi u Egiptu, da ste izašli, on stvari kaže subota treba da vas podsjeti da vas je Bog odvojio od Egipta. To je znak posjećenja. Posjećenje u stvari odvajanje. Jedno. I sada evo par citata Elene White koja govori o tom procesu odvajanja. Naš Egipat danas nije fizički Egipat, ali duhovni jeste. I evo što ona kaže. Za jedno kršćenje, do čega mora doći? Kaže ovako. Mora doći do polnog procesa odvajanja. Oholost, sebičnost, taština, ljubav prema svijetu, grijeh u svim njegovim oblicima moramo pobijediti ako želimo stupiti u jedinstvo sa Hristom. Razlog što mnogi dolaze do zaključka da je kršćanski život tako žalostan i težak i što su oni tako nepostrojeni i kolebljivi u tome je što se oni pokušavaju pripojiti Hristu, a da se ne odvoje od svojih omiljenih idola. Dakle, evo mene tebi Bože, ali tu su moji idolčići i samo u tvornici, ne da gledaš poslije malo. Ne može tako. Pokušamo se pripojiti kao Rahela kada je izašla, a stavila opet nekog kumira ispod, neka buritu, i umao glavom i izgubila zbog toga. Dakle, želimo doći Bogu, ali da ponesemo nešto sa sobom. E, to ne može. I to je bolno. Bolno je bojiti se od nečega što godinama, čak i vjerovao da je to točno. Možda si bio čak i ponosan na to. I odjednom moramo staviti. Kako staviti? Nije to baš tako jednostavno. A ima toga dosta. Što moramo staviti. Dalje kaže ono. To je sve iz biblijskih komentara. Došlo je vrijeme kad kao narod treba da preispitamo svoje srce i svoj život. Da vidimo koje idole gajimo. Danas ćemo vidjeti, imamo popodne jedan intervju s jednom našom sestrom i interesantno je koliko ona govori o tom preispitivanju. Jedna sestra u godinama, sad ona rezumira svoj život i stalno govori o tom preispitivanju sve. To je interesantno. Ona je uočila. Koje idole gajimo? Kad pastiri stada treba da rade vjerno kao budni Božji stražari, u načinu odijevanja, u govoru i ponašanju, mi trebamo biti narod osobi i odvojen od svijeta. Nije sve jedno što ću govoriti. Mogu ovako. Nije sve jedno kako ćeš se ponašati, kako ćeš se odijevati. Nije sve jedno. Mi Boži predstavnici. Ovo ne znači da je sada religija nešto mračno, slobodno tešno, neki izveštačan sens. Ne. Ovo samo znači jedno dostojanstveni sens. Da idemo sad u drugu krajinu. Budemo fanatici. Dalje kaže ona, svakome od nas dato je vrijeme kušanja i probe u kojem treba da operemo haljine svog karaktera ili ih ubijelimo krvi jagnjetova. Tko je izvršio ovaj zadatak? Tko se odvojio od grijeha i od čega se osobito trebamo odvojiti? Što misli? Kada sad ono kaže. Od čega se osobito trebamo odvojiti? Od sebe, od svojega ja.
kaže ona, ko se odvojio od grijeha i od sopstvenog ja? Ostane. Tome jeste. To je odvajanje. To je bilo izlazak, odnosno odvajanje. Zato subota nas poteče na posvećenje. Posvećenje znači odvajanje. Sada, još ćemo povezati se nekim vrlo poznatim biblijskim terminima, pa ćemo vidjeti koliko je subota sveobuhvatna, široka, koliko zadire u naš život. Kako još možemo nazvati izlazak, odnosno odvajanje? Kada su Egipćani, Izraelci, izašli iz Egipta, što možemo reći? Što su oni uradili? Kada današnji vjernik izađe iz Egipta, što kažemo? On je, što radi? On je se krstio. Da li Biblija kaže da je izlazak isto što i krštenje? Idemo li taj stih? Sad Biblija je strašno zbog tipologije, zbog tog povezivanja nekog velikog događaja sa nama. I ona, ta tipologija je sa nama. Da li ima negdje Biblija zapisano da je u stvari izlazak i krštenje? Evo, to je taj stih zapisan, evo možete ćemo ga. Prvo Korinćanima 10. poglavlje. Izraelci su se krstili kada su izašli. Prošli su kroz vodu. To je bilo krštenje. Normalno, ako je tako nešto stavio, ćemo tako raditi na to. Evo što kaže. Prvo Korinćanima 10. poglavlje. Ali neću vam zatajiti, braćo, da ocevi naši svi pod oblakom više i svi kroz more prođuše. I svi se u Mojsije ili za pripadnike Mojsija krstiše u oblaku i moru. Mojsije znači izađe iz mora. Samo njegovo ime je simbolično krštenje. Svi su se krstili. Oni su se krstili. I izašli i krstili se. Znači krštenje isto što izlazak. Isto je što je odvajanje. Isto je što je posvećenje. Ne može jedno drugo. To su isti termini. Označavaju istu stvar koju trebamo uraditi. Postoji još jedna stvar u Bibliji, starozavjetna, koja je važila umjesto krštenja. Današnji dan se krštava, a u Starom zavjetu se... Što je jednostavno? Obrezivanje. Sada što znači obrezivanje? Da vidimo taj simbolizam. Logično je da bi obrezivanje trebalo biti slično, odnosno isto. Pogledajmo, da li imamo negdje u Bibliji definiciju obrezanja? Evo, pojavio se jedna riječ kad kaže obrezanje srca duhom u Rimljanima. Dakle, kada se govorilo o obrezivanju, nije se govorilo o obrezanju tijela, da jedan dio tijela ti odbaci. To je ništa, to je samo simbolizam. Ali što je označavalo? U Novom Zavjetu kaže apostol Pavao u Rimljanima, obrezanje srca duhom, u srcu, kaže Isus, iz njega izlazi sve zlaj modre misli. To treba obrezati. A zašto ga treba obrezati? Zašto obrežemo recimo jabuku kada se počne? Čuo jabuku. Zašto obrežemo da ne Bože nekim bolestima, zašto vršimo operaciju? Ali smo se čuli, moramo obrezati. To što obrežemo je loše, moramo ga iseći. To moramo jednostavno iseći. Dakle, to je obrezanje srca. I onda je logično da je obrezanje označava krštenje. Kada se čovjek obrezanje, nešto kaže krštenje. Ali da li imamo definiciju koja to potvrđuje? Možemo poistovetiti krštenje i obrezanje. Imamo ga, pogledamo u Kološanima poslanici, imamo i tu rezervatu. I onda se ove termine povezuju vrlo jednostavno, tako jasno i logičnu stvar. Dakle, Kološanima drugo poglavlje govori se o Kristu i o tome što mi možemo učiniti u Kristu, što su oni uradili. Kološanima drugo poglavlje 11. stih kaže ovako. U kome i obrezani biste u Kristu. Znači, bili ste obrezani u Kristu, obrezanjem ne rukotvorenim, obrezanjem koje nije ručno učinjeno. Odbacivši tijelo grijeha mesta. Odbacili ste staro tijelo, obrezanjem Kristovim. Što je bilo obrezanje Kristovo? I onda kaže, zakopavši se s njim krštenjem. Evo je veza. Znači on kaže, Pavao, vi ste se obrezali, obrezanje Kristovim, tako što ste se s njim zakopali. A to što smo se sa njim zakopali, to je stvar krštenja. Odnosno krštenje naše stvari. Zakopali. I vjerujem s njim stilosti. Da imamo je to doista logično. Dakle, posvećenje znači odvojiti. Moraš se odvojiti od nečega da bi se od njega spasio.
odvajanje. Da bi se odvojio moraš izaći. To je izlazak. Kako izlaziš? Da li će to staro tijelo reći vidi ti kakav si, eto, bili smo toliko skupa, ja sam ti pravio probleme, sad ti hoćeš da odeš, pa dobro ode, ja te pušta, ti sad budi dobar čovjek. Ali su Egipćani rekli, dobro, idite i slušajte. Nisu, nego su pravili velike probleme, dok su se Izraelci jedan neko ščupali. Tako i naši starojan nama pravi probleme. I što se mi možemo uraditi? Mi ne možemo reći, dobro, stara moja priroda, evo ja te stavim. Mi moramo ubiti ili će ona nas ubiti. To je strašna stvar. Strašna stvar da nama postoji drugi čovjek koji se buni. I moramo ga obrezati, ubiti. Da li ćemo ga obrezati, da li ćemo ga krstiti, to je potopiti u vodenom grobu, da li ćemo ga raskati na križu, iste stvari. Moramo ga ubiti, to su sve označavaju iste stvari. Dakle, prvo jednostavni simbolizam. To je posvećenje. I sada, kada Bog govori o suboti i kaže onaj spomen na to da ste vi izašli iz Egipta, je li Mojsije to mogu reći? To je to. Posvećenje na izlazak, na krštenje. Ali Bog kaže, ja sam Gospod koji vas posvećuje. Stvar je tome što je posvećenje nešto što traje. A nije jednom se desilo, jednom smo posvećeni, odvojeni za Boga i sada je gotovo, kraj mukama. Nije, jer se moramo stalno iznova odvajati, odnosno posvećivati. I sve to, na sve to nas podsjeća subotu. Jer Mojsije jasno kaže, zato vam je Gospod zapovedi da poštu subotu, da se sećate da ste izašli iz Egipta. Da se posvećujete. To je već ozbiljna stvar. Što je jednostavno? Da prihvatimo da nas je Bog stvorio, što jeste, to je točno, to ne govori subota, ali ovo drugo, da se stalno moramo odvajati, boriti sa sobom, seći nešto, rezati, što je prihvatljivije. Svakako da je mnogo lakše reći, jeste Bog me stvorio, ja to što dolazim subota. Ali kad moram nešto seći, rezati u sebi, odvajati se od njega, to uopće nije prijatno, za nikoga. Evo, skoro smo moji supruga kupili neke nože, onda smo nešto sekli i ja sam ovako izletao mi nož i poredio se s ovim. Još uvijek stoji, još uvijek to boli. Nije prijatno, boli. Nije prijatno da to sečemo, ali Isus je rekao, ako te noga tvoje sabržnjava, ruka, oko, što ću nam da radimo? Ceci i baci, propušiš ako to učinu. Duhovna ruka je oko, nešto ti je tako značilo da se ne možeš u njegu dvojiti. Seci, znači to. Tako se mi moramo odračunavati sa grijehom. A na sve to nas podsjeća subotu. Vrlo ozbiljna stvar. Vrlo ozbiljna stvar. I sada, da kažemo, zašto je posvećenje i stvaranje dato sve u okviru subote? To je konačna karika za povezivanje. Zašto je to dato u okviru iste zakone? Kako se treba reći? To je ovako smo nešto različite teme, to mi često govorim jedno na drugo. I to ima veze, zašto da? Što mislim? Bog je sedmi dan posvetio. Posvetio je uspomene na stvaranje, ali zašto i na posvećenje? Kako je veze između posvećenja i stvaranja? Žrtva od Hrista, da. Molim? Žrtva Isusa Hrista. Sa žrtvom Isusa Hrista jeste ili jedno drugo, ali kako bismo mogli nadati dovesti u vezu tada termin s ovim? Grijeh nas je ranio, a subotom nas Bog restaurira ponovo stvarati. Evo sad si preko nekih došlo baš do te riječi. Posvećenje je ponovno stvaranje. Eto zašto je dato isti zakon. Bog nas je stvorio, ali padom u grijeh mi smo se poremetili i mora nas ponovno stvarati. I on je zato sve dato isti zakon. Vrlo jednostavno, ne može biti prosto. Dakle, Bog kaže prošlo da sam stvorio, ali je problem što se to stvaranje poremetilo i sada nas moramo ponovo stvarati, ali to ponovo stvaranje neće biti kao prvo. Jedna riječ gotovo, nego se, ja točno da vas izvodim iz Egipta, ali morate se stalno posvećivati i boriti, to je bolno, mučno i dugo trajno. Kao što neko rekao, grijeh je Batiška Nemčić, recimo negdje u Bunar, a biti sa Bogom i izaći. Treba se verati, ići i učiti se, to je to. Posvećenje je ponovno stvaranje. Subota nas sjeća na stvaranje i na ponovno stvaranje. I dok smo pamću da si bio rob. Sada, pogledajmo kontekst i to isto objasnimo. Kada smo govorili na početku, Bog je govorio o svetinji, govorio o suboti i dao zakon. Evo vam sada zakon 10 dana. Ima li to ovo?
na osnovu ovoga što smo rekli. Na što nas svetinja podsjeća? Nebeska svetinja u kojoj Isus naš podsjeća. Svetinje je bilo obredno evanđelje. Tu se otkrivo plan spasenja. Tu je prinošena krv. Tu je prinošen kaz da da se udigne do Boga sa krvlju koju isto prinoši. Taj kaz označava Hristovu pravu, računstvu pravu Gospodina Vselja. Bilo je to mnogo krvi. Ukazivalo je na čišćenje, na posvećenje. Kada govorimo o svetom, mi u prvom redu mislimo na čišćenje. Oslobađenje od grijeha. To je problem. Mi mislimo na čišćenje. Jer je tamo bio onaj bazen sa vodom gdje čisto praviš. Neko čišćenje. I kada se govori o svetinji, evo sad vremena da čitam malo kratko, samo da kažem Malahiji, knjizi proroka Malahije, govori se iznenada će doći u crkvu svoj Gospod. Iznenada. Ko će poznati dan dolaska njegova? To se odnočilo na Isusov dolazak u nebesku svetinju na svetinjama 1844. I onda što će on raditi kada dođe? Onda će on pretopiti sinove Levijeve i on će biti kao milje u beljarsko, u principu označava jednu smesto spaljenih biljaka kojim se pralo nešto. On dolazi da nas opere, da nas očisti i onda kaže i doći ću vama na sud. To je drugi dolazak. Dakle, svetinja u kontekstu čišćenja. Kad je bio dan suda, što su radili Izraelci? Stavili su na svetinju, molili se, postali da budu očišćeni grijeh. Mi smo danas u danu suda. Svetinja uvijek se čišćenje, a subota, kao što vidimo, tipična zapovjed koja govori o čišćenju. I onda nije nešto ko govori o svetinju, o čišćenju, da, subotu, i kaže, o tome je sad suština. A gdje su ostale zapovjedi? Pa evo, pogledamo što govore ostale zapovjedi. Evo i prvo počinje, ja sam Bog koji sam ti izuzeo. Nemoj biti drugi bogova, nemoj praviti idole, nemoj uzimati uzalud ime, ne kradi, ne laži, što u stvari govori? Pa od toga treba da se čisti. Na neki način subota, odnosno dan odmora, je jedna kvočka pod kojom se nalazi ostale zapovjedi. One proizilaze iz subota. Jer subota kaže čistite se, a ostale zapovjedi kažu od čega? Pa da su išli od krađe, laži, tako dalje, njihove kompleksne primjene. I to Bog kaže na jedan dramatičan način. On nije morao reći ne čini preljube, nego mogao kazati ljudi su žene. I normalno kad ljudi što ne čini preljube. On kaže ne čini preljube. Zašto? Zato što se mi nalazimo u uvjetima gdje Bog mora tako govoriti sa nama. Ako vidimo dijete na ulici, a od ljudi što ćemo reći? Lijepo je biti poslušan kad ti otac govori da se ide tamo gdje se treba ići. On kaže, pazi auto, ne ide ulicom, to je to. Mi smo pritisnuti grijehom i Bog dramatično se upozorava, nemoj to činiti, nemoj to. Osveći se, čisti se, kaže subota, od čega? To kaže ostale zapovjedi. Nevjerojatna dubina četvrte zapovjedi. Ostale zapovjedi u stvari služu u njenoj funkciji. Da nam objasni što znači da se čisti. I netko je s pravom primetio da je svetinja, nauka svetinja, kraljevnica čitave Biblije, ono drži čitavu Bibliju. To je plan spasenja. Ono drži čitavu Bibliju. I evo, samo kratko, na kraju još par stihova koji govore o vezi između posvećenja svetinje i subota. Imamo jednu takvu vezu, ma možete jako puno ne govoriti. Hebrejima 4. poglavlje, pogledajte. Hebrejima 4. poglavlje. Tu se govori o subotnom pokoju. A ovo je mislio riječ sabatismu. To nije, uopće nije postala takva riječ. Znači taj subotni pokoj. I onda on kaže ovo. Dakle, nije ostavljeno, znači, Hebrejima 4. poglavlje 9 stih. Dakle, mi je ostavljeno još počivanje narodu Božjem, znači odmah. Jer koji uči u pokoj njegov i on počiva od djela svojih kao i Bog od svojih. Od Marsa. I onda kaže da se postaramo, dakle, uči u taj pokoj, da ne upadne ko ona isti primjer nevjerstva, kao su živjelice. I onda vrlo interesantno kaže, jer je živa riječ Božja i jaka, oštrija od svakoga mača, oštra s obje strane, prolazi do rastavljanja i duše i duha, iz glavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srca. Dakle, on govori o subotnom pokoju, govori o suboti, govori o odmoru, a onda je onda prelazi na Božju riječ. Kako se to vezi? U kom kontekstu govori? U kontekstu Božje riječi da je ona dvosekli mač koja seče u nama ono što ne valja.
A što je to? Posvećenje, odvajanje, obrezanje, izlazak, krštenje, isto. Nije slučajno da povesti govori. On kaže da treba ući u pokoj. Imamo Božju riječ koja će nas očistiti. Da bismo ušli u pokoj, moramo se čistiti. A Božja riječ je kao mač koji nas neće čistiti. I kaže, odlično, sad smo razumeli. Ali kad to primjenju na sebi, evo ja pogledam od sebi, ja sam čitam Bibliju i tu je sad jedan mač nadamnom i probada srce i dušu. I kaže, ovo ne valja, ovo ćemo seći. Hoćeš? Nećeš. Znači, zbog silom kako da sečemo, krvarimo, naviki smo, muke, ali moramo to raditi. Božja riječ to čini i onda smo čisti. Vrlo neprijatno, ali to je jedini način da se promijenimo. Dakle, nije slučajno ovo, dakle, baš ovaj stih iza zapovjedi sudu. A onda se govori o dalje svećenstvu, 14 stih, imajući dakle velikoga poglavara svećeničkoga, trebamo ući, biti tamo, poziva nas jako puno Hebrejima poslanica da uđemo u svetinju. I onda kaže u 16. stihu, poznati stih, da pristupimo dakle slobodno prijestolu blagodati, odnosno da uđemo u svetinju, to je prijestol blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć. Hodimo tamo, uzmimo silu, zbog čega? Treba će nam, zbog čega? Da se odvajamo, da izlazimo, da se krštavamo, da se obrezujemo u nas. Krštenje je isto svakodnevni proces. Kaže Ellen White, mi treba da se svakoga dana, svakoga jutra iznova krštavamo Svetim Duhom. Isus kaže, da li će se vi krstiti mojim krštenjem, kada smo pitali Ivan i ja. Krštenje je svakodnevni proces, obrezanje svakodnevni, posvećenje, odvajanje, sve to označava isto. Moramo se boriti da bi se odvojili. Moramo reći da to nije prijetno, ali to je jedini način da se oslobodimo od svega onoga što je u nama nešto. I evo, tako smo došli do jednog, zadivajući jednostavnog tumačenja subote. Vrlo uravnoteženo, ona govori o stvaranju, ali nama mnogo manje odgovara da nam se to osvijetli. Aspekt subote je za stanovište našeg posvećenja i čišćenja, nego aspekt subote je stanovište Boga se stvorio, nismo se kršili subotu, poštujemo je, radili smo, upili smo vredniše za nas, sve je to okej, sve, ali samo da se ne čistimo, to nam najmanje sve. Da, ali to kaže, da, ali sad ovo trebamo osvetiti, ovdje je plan, ako se vi čistite, kako se svetiš, vi ćete mene sigurno čistiti i kao tvorac. Na to nam Bog želi skrenuti pažnju, a to je znatno dublja poruka koja proizilazi iz suda. Znatno dublje i znatno ozbiljnija stvar. Poruka koja proizilazi. I evo na kraju, možda još samo jednu rečenicu koja kaže duh proroštva o posvećenju, odnosno o odvajanju. Ona kaže ovako. Odjek glasa Božjeg još uvijek dopire do nas ponavljajući neprestano. Dakle, Bog nam neprestano ponavlja. Prije što da kažem, još samo želim reći ovo. Današnja tendencija kršćana je, nažalost, ne da se odvaja, nego da se spaja. Ne da izlazi, nego da odlazi. Ne da se posvećuje, nego da se obesvećuje. Nažalost, je tako. Točno je da smo mi sol zemlje, pozvani smo da budemo pomešani sa zemljom. Ali ne na način da postanemo zemlju, nego da i dalje budemo sol. A dešava se da u stvari zemlja dolazi tu gdje je sol i onda i tu sol propasti, onda postane više slično zemlje nego sol. I to je opasna tendencija. Mi ne govorimo sad o fanatizmu, o nekim kriterijima koji nitko ne voli, o načinu života koji nije dobar, koji nas uči u neki život koji nije kako van. Samo govorimo o jednom dobrom, ispravnom životu, uravnoteženom životu. I sad evo što vam kaže. Odjek glasa Božji još uvijek dopire do nas, ponavljajući neprestano. Budite sveti i još svetiji. Bog kaže, budite sveti i još svetiji. Odvajajte se i još više se odvajajte. Posvećujte se i još više se posvećujte. Brinite se o drugima, da se oni posvećuju, jer znate kako je život u njegu. Eto, misionsko. Budite sveti i još svetiji. A onda kaže Duh prošlo, mi trebamo ovako govoriti. To je moja molitva za kraj. A naš odgovor treba da bude, da Gospode, još sveti. Amen.